Sećanje na Hildu Dajić naziv je priznanja koja su juče dodeljena u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Nagrada je ustanovljena prošle godine i dodeljuje se za izuzetan doprinos kulturi sećanja na stradale u Holokaustu, ali i kao podstrek za omladinski aktivizam. U znak sećanja na Hildu Dajić, 19-godišnju Jevrejku, studentkinju arhitekture koja je dobrovoljno otišla u logor Sajmište da radi kao medicinska sestra i tamo stradala 1942. godine, dodeljena su priznanja koja nose njeno ime. Hilda Dajić je samo jedan simbol. Mi kada smo posvetili priznanje Hildi, mi smo je izabrali zato što znamo njena pisma. Ona je ostavila jedan trag, ali ona u stvari simbolizuje i predstavlja svih tih 6.500 ljudi koji su stradali u Starom Sajmištu, ali i 6 miliona drugih koji su nastradali u Holokaustu. Priznanja sećanje na Hildu Dajić dodeljena su u dve kategorije. Nagradu za izuzetan doprinos kulturi sećanja dobila je organizacija Haver Srbija za postavljanje kamena spoticanja. Kamen spoticanja je međunarodni projekat i to je najveći decentralizovani memorijal Holokausta koji je potekao od nemačkog umetnika Guntera Deminga. U Beogradu je kamen spoticanja postavljen prošle godine u julu mesecu na 5 lokacija, 10 kamenova spoticanja. Druga kategorija nagrade namenjena je omladinskom aktivizmu i podstiče mlade na građansku odgovornost i rešavanje problema u lokalnim zajednicama. Promoviše one vrednosti koje je i Hilda Dajić pokazala u logoru. Naša uža oblast delovanja jeste pružanje podrške mladima koji su imali iskustvo hospitalizacije na psihijatriji, znači direktne psihološke podrške njima i njihovim roditeljima kroz organizovanje različitih nekih aktivnosti, a zapravo neka šira naša oblast delovanja jeste podizanje svesti u zajednici o problemima koje imaju i mladi i drugi ljudi iz opšte populacije u oblasti mentalnog zdravlja. Tragedije koje su se dogodile prethodnih dana govore o tome koliko je važno brinuti o mentalnom zdravlju mladih. Pored žirija o dobitnicima priznanja, odlučivali su i učenici 14. Beogradske gimnazije. Interesantno i upozoravajuće da su izabrali upravo Mental Hub, što mi je veoma drago i ja im na tome zaista čestitam, ali htio bih da skrenem pažnju još jednom kako su i mladi, i to se dešava sve prije svih ovih užasnih događaja, prepoznali kolika je važnost i potreba davanje psihološke potrebe mladima. Trofej je oblikovan kao svežanj od 4 pisma koje je Hilda Dajić iz logora slala drugaricama od decembra 1941. do maja 1942. kada se pretpostavlja da je pogubljena u gasnom kamionu. Ova pisma bila su inspiracija umetniku Vojislavu Klačaru, koji je od francuskog porcelana izradio statuete u obliku 4 koverte. Dodeli nagrada prisustvovali su i ambasadori Nemačke, Izraela, Švedske, kao i predstavnici ambasada Austrije i Kanade. Priznanje sećanje na Hildu Dajić ustanovljeno je prošle godine i dodeljuje se jednom godišnje. Niko nije ostao ravnodušan na tragedije